بولتنا كانوج أورينت نيوزي والباش ودس بيكي دس أبنوشا شروانên Odeya Xezeba Feratê di gundên nû li gundewarê Reqayê kontrol dikin û Mertala Feratê bajarê Babê bi 105 mûşekên girad armanc dike. Bi serokatiya Salih Mislim şandeyek ji PYD û hevalbendên wê seredana Himêmîm dikin. Wane kes dibêje ew tanha bo danûstandirên Esetanan nehatine vexwendin. Li Şêx Mexsûd tevlîheviyek navbera YPG û rejîmê de rû dide û rêjeya koçberiyê ber bi herêma Efrînê ve bilind dibe. Di pêşiyê de şervanên Odeya Operasyona Xezeba Feratê bi tundî bersiva êrişa çekdarin rêxistina Daişê ya li ser gundê Swêdiya Rojava li gundewarê Reqayê dan her wiha di gundê nû di çarçoveya heman operasyonê de kontrol kirin. Rêxistina Daişê û piştî got ji marekedin ji dever û navçeyan ji dest wê derketin, hewilda bi tundî tola xwe hilîne û morala çekdarên xwe dîsa bilind bike. Lewma bi hêzeke mezin êrişî hin deverên rizgarkirî li gundewarê Reqayê kirin nexasim li gundê Swêdiyê ji hêla xwe ve şervanên hêzên Sûriya Demokratîk bersiva wan çekdaran dan û êrişên wan bi temamî red kirin. Di encama şikandina wê êrişa Daişê de ji mareke çekdarên heman rêxistinê kuştî û birîndar ketin. Ji bilî got hin çekên wan jî ketin destên şervanên Sûriya Demokratîk de. Di heman demê de û piştî şerekî dijwar bi çekdarên Daişê re herwiha bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniya navnetewî dohdanê şevê şervanên hêzên Sûriya Demokratîk her du gundên Ebûcidî û Hisênî li gundewarê Reqayê kontrol kirin û gelek ziyanên maddî gihandine çekdarên Daişê li navçeyê. Tê zanîn got operasyona hêzên Sûriya Demokratîk an jî Odeya Xezeba Feratê bo kontrolkirina gundewar û bajarê Reqayê ji pêncê mijdara sala 2016 ve destpêkiriye. Herwiha ji dehê kanûna yekem ya borî ve asta duyem ji heman operasyonê destpêkiribû û taniha bi dehan bajarok gund zevî û girên stratejîk li heman navçeyên gundewarê Reqayê kontrol kirine û gelek ziyanên canî û maddî gihandine rêxistina Daişê. Li gundewarê Babê hin ji derên xwe ji hêj bajarê Babê re gihandin got artêşa Tirkiye di şeva borî de taxên bajêr bi bêhtirî 105 mûşekan armanc kir. Li gorî heman jê deran artêşa Tirkiye li gel hêzên Mertala Ferat di derangiya şeva borî de bajarê Babê li bakurê rojhilatî gundewarê Helebê yê di destê rêxistina Daişê de bi bêhtirî 105 mûşekên coreya girad armanc kirin û di encamê de ziyanên madî mezin gihane mal û semyanên welatiyan bêgo agahiyên zêdetir werin diyar kirin. Di heman demê de li gundewarê bajarê Babêyê bi ser bakurê rojhilatî Helebê ve şer navbera hêzên Mertala Ferat û rêxistina Daişê de giran dibe û hêzên Mertala Ferat di heyama şerê 24 jimêrên borî de karî bûn hin deverên stratejîk li rojhilatî Babê kontrol bikin. Ji destpêka demijmêrên vê sibehê ve li gelek herêmên bakurê rojhilatî gundewarê Helebê şer di navbera hêzên Mertala Ferat û artêşa Tirkiye de ji aliyekî ve û rêxistina Daişê ji aliyekî din ve giran dibe. û li gel van pevçûnan hewildanên hêzên Mertala Ferat bo kontrolkirina deverên stratejîk yên di dest rêxistina Daişê de li bajarê Bab û gundewarê wê berdewam in. Rayedarên Mertala Ferat ciyaniyên şer ragihandin ku li aliyê bakurê rojhilatî bajarê Babê di demijmêrên sibehê de pevçûnên dijwar di navbera wan û rêxistina Daişê de rûdan. Piştî êrişeke berfirehiya çekdarên Daişê bi serxalên Mertala Ferat ve li gundê Meğriyê li nêzî bajarokê Beza ku dikeve bakurê bajarê Babê de. û di encama van pevçûnan de li gorî agahiyan ziyanên maddî mezin gihane Mertala Ferat û hejmarek tank û cebilxaneyên wê jî hatin têkişkandin. Piştî ku çekdarên Daişê ew bi mûşekên dûr kontrol armanc kirin.
ji aliyê xwe ve artêşa Tirkiye di berdewamiya vî şerî de xalên çekdarên Daişê li derdora bajarê Babê bi mûşek û çekên armanc kir û piştî vê topbaranê hêzên Mertala Ferat karî bûn li hejmarek aniyên Rojhilatê Babê bi pêş ve biçin û rîyên piştevaniya Daişê ku çekdarên xwe têre ve diguhest kontrol bikin. û li gorî zaneyariyan taniha li gelek aniyên bajarê Babê şer di navbera Mertala Ferat û rêxistana Daişê de didûme. Li bajarê min bi cîhat ragihandin got asayişên girêdayî rêveberiya Xweser qedexeya derketina derve li ser bajêr sepand. Fermandariya giştî asayîş di daxuyaniyekê de ragihand. Got hêzên wê çûn û hatinê li bajarê min bi cê qedexe kirin û armanca wan ji vê yekê ew e da parastina sivîlan ji êrişên artêşa Tirkiye û hêzên Mertala Feratê bikin. Her wiha dê daxuyaniya asayişê de hat. Got qedexeya derketinê ji demjimêrnehê êvarî ta 6 sibehê bi awayekî rojane dê were ragihandin. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriya nekese nûnertiya xwe ya fermî li welatê Belçîkayê vekir. Li gorî zaneyariyan doh li Brukselê paytexta Belçîkayê û bi amadebûna hejmareke mezin ji alîger û serkirdên anekese nûnertiyeke fermî ya anekese hate vekirin. Nûnerên anekese li Belçîka rofend temo ragihand. Got nûnertiyên Encumena Kurdî li gelek welatên Ewropî hene û di nav wan de nûnertiya da ofîsên karên rêxistinî, jin û ragihandinê jî hene. Hata ragihandin goşandeyeke Kurdî bi serokatiya Salih Muslim hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD jê balafirxaneya Qamişlo berê xwe dana bingeha Hemîmîm ya Rûsî li bajarê Laziqiyê da rewşa Kurdî li Sûriye li gel rejîmê ya gotûbêj bikin. Beriya Demekê û bi serberiştiya Rûsî hevdîtin di navbera rejîma Sûrî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hatin li darxistin. Lê doh yekşemê û li gorî gotina serkirdeyekî Kurdî ji malpera Basî News re şandeke Kurdî bi serokatiya Salih Muslim serokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ji balafirxaneya Qamişlo berê xwe dan bingeha Hemîmîm ya Rûsî li bajarê Laziqiyê li Rojavayê Sûriyê. Serkirdeyê Kurdî yê got nexwest navê wî bê eşkerekirin ji heman malperê re diyar kir, goşanda Kurdî ya got ji Partiya Yekîtiya Demokratîk û hin partiyên hevalbendên wê pêk dihat çûn Hemêmîmê û diyare bi hev re rewşa Kurdî li Sûriyê li gel rejîmê gotûbêj bikin. Tê zanîn û di heyama heyva borî de İlham Ehmed, seroka Encumena Sûriya Demokratîk û ya got wekî rayedareke pêlebilindê rêveberiya Xweser de tê naskirin, di daxuyaniyekê de ragihandibû. Got piştî civîna wan ya dawî li Hemêmîmê bi rejîmê re wan şandeke bi navê rêveberiya Xweseriya Demokratîk avakirin û pêwîst e di destpêka sala 2017 de wekî berdewamiyekê ji hevdîtinên Hemêmîmê re li gel rejîmê careke din hevdîtinan bikin. Her wisa Ehmed di daxuyaniya xwe de eşkere kiribû got ew ê wekî rêveberiya Xweser di destpêka 2017 de li gel rejîmê her wisa li gel aliyên din li Sûriyê projeya federaliyê gengeşe bikin. Hêjayî gotinîye got welatê Rûsya beriyanha bang li partiyên Kurdî kiribû got berê xwe bidin Hemêmîmê da li gel rejîmê bicivin. Lê ew xwesteka Rûsyayê û tevlî got rêjeya mezin ji aliyên Kurdî erênî li ser kiribûn, ew rastî nerêniya Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriyê NKSê hatibû. Di demên dawî de amadekariyên kongirekî navdewletî li Asetana têkirin. Got wî kongirî de dê dewletên sereke û xwedîbandor di rewşa Sûriyê de bejdar bin. Lê tanha aliyên siyasiyên Kurdî nehatine vexwendin. Di dema gotê gumangirin serkeftina Asetana bin pêkirina doza Kurdî ye. Li barê nirînên hêzên siyasiyên Kurdî şirovên bêtir di vê raporê de. Li gorî projeya Rojhilata Navîniya nû û di serî de çareserkirina pirsgirêkên Sûriyê bi dehan kongir hatine li darxistin û ya herî dawî komcivîna Asetana ye ya got di vê mehê de dêledar bikeve. Aliyên siyasî yên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê taniha nehatine vexwendin. Li barê vê mijarê enekesê dibîne nebûna Kurdan di her kongirekî navdewletî de alîkariya çareseriyê nake.
اما کنجمنان اجتماعی کردی لسوری ام نهات نوخواندن حتی ایروج کنگره اسیتانا را لام بجن چگو کنگره بین دامزراندن چل اسیتانا و چه غیری دولتی دی گو کرد تیدا نبش داربن وک بشک سرکا و او کنگر بمینه کم و پاشاروجا سوری عالیه دموکراسی و عالیه مافی مروفا و بجیبجی نبه لا أستاناي دولتين خودي رول دشر سوريا دا دي بجدار ببن روسيا، إيران، تركيا وأمريكا وهفبندية اجتماعية كرد بينا جو بيوست كرد هر كونغريكي دا بجدار ببن لأجر كرد لأستاناجي بين خاپاندن وسدم أو بجدارية هردو دولتين إيران وتركيا ام وکا پارتی دموکراتی کرد و هفبندیان اجتماعی یا کردی به چه گاو کشبو چار سریا سیاسی و اشتیانکش کریزا سوریا را کم جوینا اسیتانا گاو کد وی آلیدا و رول آویل سر دوزا کرد ممکنه جالی کی نگاتیو هبه سلبی و هبه جبر د دولتی داگیر کر کردستانی را ایران و ترکی تدر. ددما گوالین سیاسیین کردی لروجاوای کردستان نخودی یک هلوستن و جهف جودانه تخویا کرن گو وخوندنا استانا جی مینا یا حمیمیم دی بشیوه کی تایبت ج پارتی و رخستن سیاسی ربه. پارتیا پیشورو تکزدکه گو پر گرنگه دوی قناغه ده کردین سوری فراکسیونه که آوا بکن و بیک شانده بجدار ببن. آوا کرنا کتلا کردی کتلاک مستقل جبر رنگ دعوات آوا که هاتی فهم کرن و برنگ کی شخصی به دعوه کرن جوی طرفی نوک جارا بری و ائتلاف بی یا و بیج مثلا هيئة العليا للمفاوضات یا طرف کیدن آگ تخستن و اشخاص بن و ممثلین و نری هناك پارتی بن جبو ناجی کرد کاری بن شخور موقف کی آوا بکن گله کی گرنگ کتلاک مستقل ایرو خبد الناس کرن جبر معارضه معارضات بتنهی. 6 سال لسر شورشا سوریه در باز دبن و تانها آسوین چارەسەریە ندیارن روشا سوریه بویه کریزک ناف دولتی و هر آلیک دخوازه لگوری برجواندین دولتا خوا چارەسەریە پیدا بکه ده همان دما گو دوزا کردی لسوریه گریدای و چارەسەریە ریخستن سیاسی ین کردی نکارن یک شانده بو واندانوستاندنان آوا بکن. وان جرام میوان خورا محمود برو سروکانه کسل نروژی هر وس حسین شاکر روز نموان اج غازی عنتاب و بمربن امیج جم برز حسین شاکر دست بکن برز حسین ایوال باشت بخیراتی و بولتنی ده پرسا یکم قالو پشتی رد کرنا انا کس او پیش و روز چونا حمیمیم را پیده بتناخوا ده چه حمیمیم پرس اوه پیده چه دکاره به دست بخوا بین وان پارتین انا کسا و پیشورو بین آلیین کردین روجاوای کردستانی يعني دسبك ده قالك ينخش جو بيشفرو بتناخو بحساب يعني وك طرفك وانا كسيجي تك سلكك دني ده انا كسيجي بيتر يعني او تاني بارتيك قالك يعني متذبذب هجم بخازن بيجن قالك دمكي البرنجي خد ناره افيك يا دوا تشل حمامين به تشل بلي حمامين به تشتي فرمي لازمن يعني وقت قلت تشتكي قازنج بك لازم او تشتي هاني بشويكي فرمي بنبركا ديتنا مخابرات ابي يان لشكركي يان سر لشكركي تزاني چاوي ور كومك حزب كردي بده هفدو النظام هرنوي دكي وي تشبكن يعني اگر بيده وغيري وي بهرنوي كاوي تشي دكي ايش دستي وان ورغرن يعني ما الرجاوي كردستان تشديد ما فدرالي ديت ما كانتون ديتن ما اداره ذاتي ديت وافهميجي يعني دولة وقت بيجي الرجيم هنا تشي بسنت بينكري نقولي افاهانه يعني ام قبول دك مثلا كرد ملتك دوان سوريا ده نقولي ام قبول دكن افاهانه همي وقتاجي الجور راغاهاندني دبيجي دبي افتشتي جو تشي دبي يعني تشتكي دمكي ام قبول ناكن وسوريا يك و يعني چه پسندیه چه اعترافه بوان کاری گوتی تکرین ناکه جرخه کی و جالی کی دیجی قدغه جی ناکه يعني خویای اف مثلا يعني دمکین دو وقت اخوتنه خویای وقت شغله خلقه ما خلاص دبه جمرت بجم خاطره و یا گوش کرده هات خواستن
دەستپێکێ و حەتان هاژ هەمی کوردێ سووریایی و بەلکو یعنی کورد وی چاقی خەلکێت گۆ کوردش خەلکێ هەمیە یعنی سیستەم کریترێن پارتیە کووردا هەنێ ji عشیرەتکیش مەسەلێت یانەتێ وانە جودانە لێ مخابن کورجی خۆکردن دپەرچە هەندێک نیڤک کووردا برێژیمێ ڕەبوو نیڤکی دنێژی بە ئۆپۆزیسیۆنێ ڕەبوون و هەندێک جی لە وەختێ نەڕین وەختێ گۆ دیتن ئەف ڕەخێ هاانێ خورد دەبێ خداوێتن vê حمبێزێ دیدیت ناو ڕەخێدنێ خورد دەبێ خداوێتن حمبێزا vê شێوەیە هاانێ یێگۆ بەدە برێسنگەبینەوێت چەند جەمە برێز محمود بڕۆژ ئۆسلۆ ئێڤەر باشە برێز مححمود نەچوونە ئەنە کەسە بۆ هەفدێتنێن حەمیم گەلۆ نەشاشێتیەکە نەخواستم گۆ ئەنها پێدێ بتەنا خۆ دچە و ئەگەر پێدێ تشتن دوێ جوینێ دەبدەست خستن وێ هەلوەستاوە وەکانە کەسەوێ چ بە بەڵێ سلا بۆ ڕێز بۆەوە و تەماشەوان و گۆهدارە چوونە ئەنە کەسێ یانژی نەچووناوێت بۆ هەر پرۆتۆکۆلێکی ناودەوڵەتیش بۆ هەر بنگەهێک دیالۆگ دروست ببێ ئێمە ئەس بینم گرنگە بچێ لێ تایبەتی هەر محەتێک و تبناو دکێ حمێمیم دوێ ئەم بزانن حمێمیم کینە ئەوێ کۆلوەردڕونن کینە ئەوێ بۆ خەلکێ ڤەخواندن دکن کینە ئەوێ بۆ بخوازن پرۆسەی خۆی نهێنی لەسەر کووردا پێک بێنن ینی تایبەتی ڕوس ئیرۆ وەختێز هەرمە حمێمیمێ ئەس ڕێژیمێرە درونم ئەف ڕێژیم بڕاستی یانیژ ڕۆژە یەکێ شەرعیەتە خۆی دەستوری قانونی مرۆڤاتی ئەخلاقی هەمووش دەستدایە ینی بە هەزارە شەهید ماڵوێرانیە خەلکێ عرض و بەرد هاتنە حەلاندن ینی ئەف ڕێژیمە هانات بەهۆریا بدە دیالۆگ لەگەل شتێکی چەوتە لكن زلهێزی دەولەتی ئەم بێژن ئەگەر ئەمریکا رووسیا هەنکەدی بن چ پرۆتۆکۆلێک بێ کۆنگرێک بێ کورد هەردن تێدا حاضر ببن لێ چ ڕەنگی بڕەنگێکی قووەت بڕەنگێکی یەکگرتی ئەگەر هەر یەک بتەنا خۆ بچێتە قەنجازێ وێناوێ نەبن وەک گوئانە قەنجازێ وێنا نینن کەسی ت قزن ژوا چوون و هاتنا نەکردن ژۆژە شۆڕەشە سووری حتان هاژی هەر سەرقۆت و پشتەوالا ڤەدگەرن داویە داوی دەژی ئەم بێژن ئانا وەختێ تەردەمیانژی پەیە دێ دچێ وێ ڕوونشتنێ دکێ ئەم ئیرۆ پرسیارێکی ژوا دکەن حتا وێگەڕێ کێ لە خۆم قورئانیە مافێوە کێ لە خۆم قورئانیە وجوداوای دیرۆکی لەسەر خاکێوە کێ گوتیەوە اون کوردن دۆزەکەوەی سیاسی هەیە ڕەوایە دەوێ سەرکەوێ ڤاتشتا بەرەژمار دەرخن ئەهژ بۆوێژی ئەم دەبێژن سەرقۆت و پشتەڤالە ژوا چوون و هاتنە ڤەدگەرن ئێمە وەک کورد وەک ئەنە کەسێکی دەبینن حتانی سازیەک یەکگرتی کوردی کۆمیتەیەک دیبلۆماسی یەکگرتی خوددان اختصاص و خوددان باهوەرمەندیان جۆر بجۆر دوارە یاسایی قانونی دستوری فەلسەفی سیاسی زانیاری زمانیدا چێ نەبێژ بۆ کووردا و هەلوەستا خۆیان سیاسی نێزیکی هەفتوونەکن وەک بێ ماڵا کورد هەر نەکیژا دەڤەرێ ڤەگەرن وێ تقانجازێ سەرکەفتی نەبن وێ هەرژی سەقەت بن لەگەڵ ببینە برێز مححمود دەزێ چم جەم حسێن شاکر برێز حسێن دەما داویدا هەلوەستێن هەن پارتیên سیاسی لە ڕۆژاوای کوردستانی هاتیە گوهارتن و بە تایبەتی پارتیا پێشڤەر و نەخواستم گۆ دەما داویدا بەحسا رێژیمە ئەسە دکە و رێژیمەکە ڕەوا و بەریا چەند ڕۆژە پارتیا پێشڤەر و هەن نویسکارین کورد دەبن ئاڵەیە رێژیمێدا جوینێکە لە دارخستبوون گەلۆ تێچاوە vê guhartinê dixwîne ev ne bawerbûneke bi rêkberiyê an tiştin dirê hene yani min çi guharîn tê nedîtî yanî ji destpêkê de ji destpêka got ene kesê hat pêkanîn kiryar û tevgera partiya pêşverû bî kul seraha û wuduh yani bi rastî kiryarê ve çawanê tevgerave dêbinare yani li demê nare li demê li ber nigê xwe nare yani heger dît ev rexê hanê pîçekî bihêz ketiyê û ragihandin û dunya behsê dikê têbinare xwe avêt vî rexê heger te dî rexê dîtir pîçekî bihêztir bû xwe kişand ez ya ko gorexne li ene kesê tê kirin wextê got ev partiyê got گوخته گوت بینن یعنی هلویست وان نهاتن خواندن جدوف یعنی بیشن و خواندنک باش جدوری را که چید پروسس سوریای دمشق که چاوایی یگو و خواندن آن تنهی و حز ناکن تبلی انا کسی بن یعنی به معنی بلا تبلی نبن و بلا نه انا کسی جیوا کی درگاه کی شکستی به هم کی بخوازش خور درباس به و کی بخوازش خور درکه
اف یاکو گو سروک پیشورو دبیجی دب بشار اسد سروک کی روای و هشتا او مای و ام از هینا ناوی لبکم افا نباشش بو دوزا کردا يعني افا تشتكي يعني قال لك ماموستا حميد هات ناس كريم بزانبونا اخوا وبفلسفه اخوا سياسه وعمركي قال لك دريج سياسه قدان افقوتنا هنج بو دكتاتوركي خوين مجكي وك بشار الاسد وقتي تيغوتن افيا نباشت سياسته ده نظام افش سياسه يعني دي تشا بحث في خوين مجي هاني بكتي رواتيه بدي ودولتين زلهز هميد بيجن او بيرواتيه نها حاله حاضر هجر فخوندنا فان سياسه مدري ما هك فخوندنا وان فخوندناك باش بايا بله. يعني وزاني باناكو انا نقاش اكو بس از في خالي بقهينم او نقاش ايرو تشيد بدنا برا روسا وايرانيا لسر تشونو نتشونا بشار دبيجن امي الروس دبيجن اما مهامي ارمانجي خو بيك انين امي انا كاتش لازم ياوي نما يهر يعني ايجو مراهنه بك يام بيجو بشار الاسد تشتكي بدما يعني اودي بك او هاني قال لك نظاني يعني جبرگو وقت مسئلات بيجي حسبكي يه نخوش يه بير نهاتي و ام بجاوه خو ببینن به کا پشتی چندا کیدنه مثلا روزن جینه ما گله کی دريجه دروجن بده ام بنرن به کا و پاشا روجاوي وچ تشت به بله برز محمود برو تنها انا كسا نهاتيا و خوندن بو جوینن دانستاندن اساتانا قالو اگر نهاتنا و خوندن ونه بناو ائتلاف هرن ان و خوندن ک تایبت جبو انا كسا انجي تنها نهاتيا و گوبرس حسين شاگر گوتي گو انا كسا بو درگه کشکستی تا گو حتانها هاتيا باش گه کرن بله اگر دبهوریا مدى اگر انا کسی هات و خوندن روجاک و هات و خوندن و چاخی برسواوی سیاسی و آماده به لی حتی ویگا و نهات یا خوستن از نکارم دور پیش بکم ان کسی کاوی برسف چه به صد لی دبهوریا مدى تشتی پرنسیپی گوم کاربن زلال بکم وک هوال دا دیار کرن گو ندرگه کشکستی به از گله کی به ویگو تناوی کیف خوشم لازم انا کسی براستی دامو نريتنا وبرنسيبنا ولو بنجهي سركي قوين ريك خستني هبن و خلكي وساك وقربالغا دكن فوضي دروس دكن هلوستا سياسي واجي تيننا ميدان بإيفارا رنجكن بروجي رنجكي دينا أغانات في هناكي وقت بيجي مونوبول لسروانات شي بيقول نكاربن بكيف أخوي كيفراتا هانا بكن وبراستيجي كي دوزا كورد وقت دوزا كروا سياسي ديمقراط براستي قرافي دكن يعني دكن وك آفك قرق لبرخلكي أفانا بيوستا يعني محاسبة جوارة ببي بيوستا جوارة وري بوتن يعني أفتشيا ونشدكن ونشناكن قالوا ده هالوستا تشبو إيرو تشيا الصباوي تشبي يعني أفانا ندور ميزينن أفانا تاني برجوانت پرستن تا كشخصي خود پاريزن يك روجاجي آماده نبو بون كوش بو دوزا كرد دهندروي روجاوي كردستاني دا جبو دوزا كرد باركن تنهاج بو خو كاردكرن بروسي دولتي حمول سرخو قبول كرن وبرانبري هر هيزك شورشگيري جي دردكتن جي صالح هفتي حطار وجا إيرو كودگوتن مافي رواي جارنوز جالي كرد ربيوستا وري بيكانين فدراليد في وري بيكانين هفقرتنا آرزو مندانه دهندروي سوريا دا وك ولاتك فدرال او انا شريويت كرب تيبتي ما مستا حميد درويش يعني ميراثك بفيرنجي معروفه بركس نما ايدي وقت بجي كابوكاش هفدوره بفركيني ياجي دسيق وتسرشاني هفره ببي او سياستها جو ايروت كي سياستك جراه ريشي خوفا تشوتا ونقري دايدا منريتي اخلاقي فلسفي كرديه مقابلي في قربانيه جو ملتي كرد دي ومقابلي في تعديا جو بسري كرداتي ازهرم بخوين ميجكي رواب بينم بخوين ميجكي رواب بينم قال لك شرمه بو سياسي كي كرد فينا بيجي بله برز محمود ما بس من جي اساتان ابو اگر ون وك انا كسا ون بجدار بون چ وك انا كسا چد ناوي ائتلاف دا چد تورك انا كسا ده هي گو بخوره ببي اساتانا
لباما وەک ئەنە کەسێ پرۆسەیەمە دیارە پرۆسەیەکی نەتەوی نیشتیمانی دموکراتی لیبرالیە بنگە هاوێ سەرەکیژی کێ فەدرالیەش بۆ ملەتێ کورد فدرالیەک نەتەویە عینی وەک فدرالیە باشوورێ کوردستانێ ئەف دەولەتەها دەولەتێک فدرالی بێ دموکرات بێ دەستوری بێ پەرلەمان بێ ئەم vê dixwazin di do her millet û netew û kêmnetewê dê de jî pêkevejiyanek aştiyane jî em ji war dixwazin wek prinsîpên wek bernamicê siyasî ê enekesê ev di Tûrîkê me de heye û em ji vê bawer dikim em venagerin hetanî deqeya talî ji xwe muqabilî qurbaniyê got milletê me dane muqabilî te'de û zulm û zordariya kolwa bûne û derbideriya kolwa bûne yani ev gelekî kême jî di pêşerojê de mafekî me siruştî heye kiyanekî me serbixwe jî durist bê bere xelk û dinya û alem hemû bizanibê li gor mebadiê Wilson ya aşiya cîhanî li gor mebadiên giştî yê mafê rewayê çarnûs ji bo milleta û netewa wana hemû destûrê dinyaniyê bingihî li gel milletê Kurdin tenha rejîmê dagîrkirine li gel milletê Kurdin û hinek zilhêz jî kê ku bercewendperistin dereca yekê û xwîna milleta ji ber çavê wana xuya nake lêpere û dolar û biznizê wana tenha li ber çavê wek Rûsya ku îro hevalbendê rejîmeke xwînmî jî sadî ku îro destê wê dirêje topbarakirina li Helebê de û hemû qeyrana got hindir wê Sûriye de çêt bê ku ew bi xwe jî xudanê sê cara bikaranîna vîtoyê ji bo xatirê got çareseriyek hîn di destpêkê de ji krîza Sûrî de çêbû bana ev kesê ha bahweriya me gelekî bi wana nayê û em dizanin şopawa çiye lê em jî pabendin bi mafê rewayê çarnûsî gelê xwe li ser bingehek federalî di hindir wê li Sûriye li Astana bê li Kîdê bê şandamaya diplomatîk pêwîst e wê vê bêjî û pêwîst e li ser gelekî pabend bimêne. Belê Birêz Hesen Şakir Îtîlafa Sûrî tanha pênasîn bi xwestekên Kurdî yên enekesa nekiriye gelo enekesa eger beşdarî danûstandinên esetana be wê karî be bihê li rejîm û rêkberî bi hev re pênasînê bi mafên Kurdan li Sûriye bike. Yani rastî mamoste tiştek got em dixwazin pîçekî ser rabwestin pîçekî wextê got dibêje em ê wekî herêma Kurdistanê em ê tiştekî wesa bikarbênin ne divê got em li ser meselena xweşkayî rabwestin herêma Kurdistanê wextê got opozisyon bûn yek bûn yani tê bîra me Kongre a Londonê û a Salaheddîn çêbû wextê got opozisyona Iraqê ya wê serdemê çi etiraf bi mesela federalîzmê û bi van meselê dîtir nekir wê wexta hanê xwe kişandin hatin malê xwe çi danûstandinê zêde nekirin serê xwe neêşandin yê me Kurda mixabin kîj merbê ji werin wê bê hema bes got ez hebûna xwe hazir bikim negerek helwîstê me re hebin me re li cihekî bisekin ev yek ya dîtir jî rexnek dinê ser enekesê tê hesêb berî çend rojekî mesela ew reşnivîsa yani destnivîsek destûrekî tiştekî hat nivîsîn cihê Efrînê wana tê di nebû ez dimînim ecêmayî yani komek devera Kurdiyê serê sedî sed devera Kurdiyê komek endamê enekesê tê de hene û keltûrê Kurda tê de yê hema heger got ew li ser çi ava kiribin ev yani ev reşnivîsa hanê gerek yani Efrîn tê de bat nere wextê got dewletê Erebî nere heta ana hîna Espanya ji bîr nekirin li navê Espanya li cem wan Endelusê Felastîn em dizanin bi zehmetî veger hînakê belaxwejê venakin ême ev devera haneyî sêr bê xelkê ji xwe xeyîdandin ji xwe aciz kirin em nizanim ji bo çi yani şêwra xelkê xwendevan nakin xelkê êgo baş siyasetê fêm bikin siyasetmedarê Kurda û naxwasim di hindirê yê enekesê dî yani tê çawa tê heqekî ji Kurdar qezenc bikî heger tu yani kesên ê xwendevan wana rewşenbîr tu dûrî xwe dixe wextê her projektekê serokê herêma Kurdistanê Mesûdê Berzanî bi kar tîne berî wê ji opozisyonê û ji hevalbendê hikûmetê hemiya dicivînê pera didiwan kongra çê Birêz Hesen Şakir ji kerema te re bi Kurdî te bersiva pirsa min hîn nedaya enekesa wê karî be bihê li rejîm û rêkberî bi hev re pênasînê bi mafê Kurdan li roja li Sûriye bikin bi Kurdî ji kerema te re Di vê qonaxa hanê de ez dibêjim heger enekesê çi qasî karibê bi dest ve bîne wê gelekî baş be
جبر کو اف سردما هانه مثلا دینارین آمده بلکه از شاش بم ادبیجم اف سردما هانه دمکی اف 20 روزه کو سروک کی دینه به امریکا کلام بنارم به دنیا بره خوب ده چه حالی یعنی بله شخوش لسر دستوری انا کسا خواب بینن و گلکی باش بله انا کسا داخویانیک بلاف کرگو او دستور تنه لرش پلکه که او تشتكي هين تيجن كشاكرم تشتكي فرمي تني حسين شاكر روجنا مفانج غازي عن تاب قال لك سباس هروسا محمود شا هروسا محمود برو سلوكي انا كسل النرويج قال لك سباس بو دمو باجدار يوا بله تماشاوان جابول تنبر دوام علي بشتينا بركي بشار الأسد لخوم كرتي جو ريجيماوي بو بلاد لسوريا بيك آنينا